Alo, čao tetka, šta ima? Ćao Ilija. Vidi tetka, brate, imam jedno delikvantno pitanje. Ne mogu da nađem ribu, cupi, devojku. Tetka ide Slava Svetiniđa, ne mogu opet da idem sam. Mene stalno privlače ove nervozne, loše, i onda krene nešto, ne valja, bum, i opet sam, i tako u krug. Naš mozak automatski privlače osobe sa kojima imamo isti osjećaj kao osjećaj koji smo imali sa roditeljima u detinjstvu. Taj osjećaj je zabeležen kao poznat, poznato je sigurno. Naš mozak uvek privlači ono što je poznato. Au, pa kako ja sad sebe da nateram da mi se sviđa nešto što mi se ne sviđa? Poenta je da promeniš taj model koji tvoj mozak je zabeležio kao privlačno i automatski će te privlačiti drugačije osobe. Au, pa šta je to, neka magija, abrakadabraka? To je neuronauka. Idi u opis Reelsa, pročitaj, sve će ti biti jasno. Hajde,